Imaynalla, qañacharqaykichu imaynatachus afectan yuyayninchikman obrasninchik? Estados Unidospi ruwakusqa investigación, yachay wasipi, maypichus aska warmista tapurqanku kawsayninkumanta. Kay investigacionpi lluqsisqa imaynata kay warmis yuyaycharqanku wañuyta. Chayrayku Diospaq palabran niwanchik sut'ita kay libro de Proverbios capítulo 16 versículo 3pi. Maychus nin, encomienday Jehovaman tukuy obraykita, allinta yuyaychanaykipaq. Tukuy obranchikta entreganachik tiyan Diosninchikman, librakunapaq fiero yuyaychasmanta. Kayta ruwaspa noqanchik kusi kawsayta apasun, chay Diospaq k'amiynin kunandiyapaq. Bendiciones.